खुलुमजरी ISTV की पाउमी हिंग ताबिरिब सिंह तराम नोकजरी ngasi मरुब पाउदा Manipur People's Party की प्रेसिडेंट एस उमानंद फम थादोखरे एल जत्राना MPP की प्रेसिडेंट ओइखरे हुजु पाउ संदोन पिजरे मणिपुर की ख्वाइदगी लीडर रीजनल पार्टी अमा ओरिबा MPP की लुचिंगबा यामना तोइना सिनबगी थोंग चथरगली हाना पार्टी असगी प्रेसिडेंट ओरंबा डॉक्टर निमाई चान लुवांगना हंदक पांगथोखिबा असेंबली इलेक्शन मतुंगदगी सनसम उमानंदना पार्टी असगी प्रेसिडेंट की फम पुदुना लाखिबनी गसी खंगौदना उमानंदना पार्टी की प्रेसिडेंट दगी फम थादोक्तुना प्रेसिडेंट ओइजररोई हाइना रिजाइन तौबगा लोइना ख्वाइदगी लीडबा वाइस प्रेसिडेंट ओरिबा एल जात्रादा फम मसी खुशनखी गसी पार्टी असग ऑफिस ता पांगथोखिबा पाउमिसंग उनबदा सनसम उमानंदना महांगना अहल ओइसलकपना पार्टी असगी थबक थोरम कया मपुंग फाना पांगथोकपा ngamdabadagi पार्टी की प्रेसिडेंट की फम असदगी महा रिजाइन तौबनी पार्टी मनुंगदा यानदबा अमदि नुवाइनदबा करियमता लेते हाइकि लुचिंबसिंग थौमिसिंग अमसुंग मयामना था अहुमगी ओइना हाना हापी जून की तारीख मरीदा हौगी जून की अदगी अमुक था अहुम आमसु मयाम नुंसिबिदना हारिबु लुचिंबसिंग MPP की थौमिसिंगना नुंसिबिदना सांदोपी हौजिक था तरुक फारे था तरुक से अयहामना पुकेन सेंगना MPP bu yam nungsijana angam makai honizaki adubu ekhoi gi ireiba chachingna pendaba gabiramadi aina kan agi ngamdadi sakti honazalgasu pendidaba yaurgasu madunga piu अमरोमदा ngsidagi hona MPP की प्रेसिडेंट ओइखरबा एल जत्राना लमदमसिगी मियाम की खंदुना पार्टी असिना सोबथुदांग नौदुना लाखिबा मणिपुर की अपुनबगी सक्तम काहनदबा याउना तोआन तोआन भिरम कयादा पार्टी असिना मखाताना थबक पाखतखिगनी मसिदा पार्टी असिदा लेरिबा कर्मी खुदिमना मतेंग पांगबिना नबा फोंदोखि कॉन्स्टिट्यूशन की पार्टी की सनबी मधुना पार्टी से मुहिना प्रेसिडेंट नामो जनरल सेक्रेटरी में खंगतना उदगे कोई इलेक्शन कमीशन पाउ थाजना अमति खुदिमक्सी नमु तौबुरी प्रोसीजर में लेबनिना मधु याम थोना लोथोक्सरगा मखा ताबा कोई करी तौबु असेंबली इलेक्शन की स्ट्रेटेजी करी होइदगे हाबने सिंबगे कोई एक्शन प्लान सिंबदो कोई याम थोना प्रसाद थमजगे तो हौजकी होना अरोबदना फिल्म ने तौजरिबदी रीजनल पार्टी में नैना मसी चार्ज लौजबदा मणिपुर की नुक्सीजा फुरुपुन मंगला आइगे अब खाइबुं तौरिबसी मणिपुर की येंगे इसिनाव सही लिसिंग अनि की इतिहास लेरबा मणिपुर की नुक्सीराब इसिनाव कोनु नुक्सी सानन लेरबसी नाकी ओबा आइगे ओबा वाखंदा नाकी वारौनबा साउनबा पेनादबा क्या लेरमगसु मातु हंथबिदुना मयाम पनु नुक्सी सानन अंतंग लेमिननबा एना मदुंदा अपील तौ सगोलबन मैनो थोंदगिना मोरांग लेरक मया फावबगिना बुल तुरेन की तोरबान निखाइबासी समजिनदबना लंबी सेमबगी थबक चथरलिबासिदा अपन मथोकले नोजु था यरुक्त्रिंगेदा हारिबु मफमसी अतुबु मतमदा रिटर्निंग वाल संखतखिबगी थबक पाइखतलु हाइना सिटीजन डेवलपमेंट कमिटी ना थादरकपा चेरोलमना कंगलकली मणिपुर सरकार की मरुअब डिपार्टमेंट PWD की ऑफिस मसिगी थबक थोरम पुमलेपलेपले तालिबा दाबिसिंग फंगद्रिबा फावबा अकनबा खोंजंग जंक्शन गदौरी नवेम्बर की तांग तरुक तगी वाकन में फमदुना लाखिबदु नवेम्बर की तांग कुन ग तरुक तगी सीज वर्क स्ट्राइक चथरखिबनी वर्कर्स एम्प्लॉयज की था तराग निपान की तोलोब पिथोकनबा दाबी याउना PWD अमदी IFCD की एम्प्लॉय कयाना ngasi PWD मेन गेट ता खोंजंग जंक्शनदुना ऑफिस मनुंगदा गाड़ी अमता चंगन खिद्रे वर्कर्स कर्मचारी कयाना खोंजंग जंक्शन खिबना ऑफिस के थबक थोरम कयादा अकायबा थोनख्रे जॉइंट कोऑर्डिनेटिंग कमिटी के चेयरमैन टिकेंद्र जितना मकोगी दाबी फंगद्रिबा फावबा खोंजंग संगसिनगनी हाइकि यूनियन डिपार्टमेंट सिंह थबक तौरीबा वर्कर्स एम्प्लॉय सिंगना मकोगी सरकार ने यादना पीखरबा डिवीजन ऑफ पे 2010 अच्छी सरकार ना ममांग ने यादना पीखरबने अदबु 2012 की अक्टूबर दा PIC की मतमतु की प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस राकेश रंजन यामना मौंग तादबो ऑर्डर म थोलकपदगी हारिबो ऑर्डर से कनोदा अखोगी वर्कर्स एम्प्लॉय चिंगदा अप्लाई तो बई यादरे न हारे अदु यानबई दमुक मखोइना एमजेल नत्रगा मरी लेनबा डॉक्यूमेंट पियो हाय आ डॉक्यूमेंट सिदो अखोय ऑलरेडी अखोय सबमिट तौग्रे सबमिट तौदना ओसे अरबीगी थाकता चीफ मिनिस्टर लेवल थोंग्रबने अदो ngasi बावबदा मखोइना कोर्ट से मोइना खनबिरक्तबदगिने अखोइना ngasi सीज वर्क स्ट्राइक थबक लेपो खोंजंग चंगसल लेबसे
ngasi makoina khanabire ado khanabire ngasi order thoga jo koida kuchin natragadi akoi isai handoi parambi makoina yare haidna koida handu kadam ratte order thoya bado akoi ga phaminaraga sibok kari kari asoengam do tanara kanda akoi na isai che akoi handukani IGAR South की मखादा तरुक सुबह दोगरागी कुंग तरुक सुबह सेक्टर ना नवंबर की तांग कुंथरादा इलेक्ट्रिक पोस्टा मईन चिंगबदगी सोकलबा मोलफिबुंग विलेज दगी नामसेगी मकोकता सोकपदगी मेडिकल तेंगबांग पीखरे हरी महाक मोलतुक तलेबा यूनिट की MI रूम दा पुरकपदगी खुदकता मेडिकल तेंगबांग पीखरे नवंबर कुंथरादा सुबह असम राइफल्स न सिंधुना मोरियादा मेडिकल कम डेंटल कैंप पांथोक्तुना मियोई चामग यांखैदसु लायंखरे हरी ngasi prithvi ki mafam matai da pangthok na bagom world disability thoram manipur da su pak sana pangthok na khre Directorate of Tribal Affairs and Hills amadi all tribal disabled union manipur pun sinduna ngasi imphal ki kuki in the world disabled day thoram pangthok khre thormadu da deputy chief minister Gaikhangam tribal affairs and hills ki parliamentary secretary Victor Kaising cycle gi MLA yamthang haukup na chingmana mathang chuna chief guest of honor amadi president oina sarup yaki Thormaduda Tongan Basing district sing lakpa miyo kaya suyauki parliamentary secretary Victor Kaisingna soinari basing asigi damakta sarkarna hakchina lobda natana makoi yaifana gi damakta samaj nasu achoba thodang yagadabani makoi bu hanthaba miyengna yengbiroi dabani haki all tribal disabled union manipur president Momo Tangtangna kanaguma singna soiraba miyo singbu hanthana yengbiba yauriba sigi mahutta manaba miyeng yengbiduna sokhot hananaba hona ningi haki Deputy Chief Minister Gaikhangam na mimana draba singi damakta sakara sinanga mathakta thaba kaya paikali makhoi gi damakta piriba kanaba sing kanagum miu singna lauram labadi maduda chenaba sing matik chaba action lokhot disable singi oibak commissioner ama hamna ba sakana kari to ba yabage haibadu yangsin gani haiki hoi amada awa asoiba mayamama leibadigi koise punna amana soibada amana awat amanda amana supplement tawba amana awat amanda amana supplement tawba interdependent oina leiba khatragi leitrabani yadaba adugumba kangrupni habisi akoi punama kaufade halai haisani awat pasimasing hantana awat leiba khoida sauraba challenge samapi adudi awareness se disabled equina disabled oidaba awareness people mathau tare assume this challenge is thrown Handicap Development Foundation Manipur Sinduna Handicap Welfare Month amasung International Day Person with Disability ga thorum ngasi rumhal theda da pangthokre thormadu da Imphal West ki DC ke Radha Kumar Handicap Foundation Manipur ki Dr. Rupachandra yauna tongan miyo kyana saru yaki Manipur University Professor Zungen Mesnamna miyo kyana hojik nupi angang da miyo mine kya sa tharak liba sida sarkarna hakchina logdaba silabak thibani makoi gi damakta sarkarna akhana miyeng changhaningi haki DC Radha Kumarna sarkarna pakatba thabak khara tapcharbasu tapna handicap singi damakta thabak pakatpadi leptri miyamna handicap singbu hanthana yengbibagi mahutta manaba miyeng sangadabani haki World Disabled Day Thormasi Social Welfare Department Sinduna Kumala Pakta Liba Bal Bhavan da Supang Thoki Thormatuda Social Welfare Minister A.K. Mirabai MLA Y. Surchandra Commissioner Lokogin Haukip na Thoromgi Maru Abe Musing Oina Saru Yaki Director Satyapatina Mima Nadrab Singi Damakta Department Sina Packet Kiba Amadi Pakal Kataba Thabak Thorom Sing Miam the Kanganki Makoi the Piriba Kudong Saba Sing Hengan Hanaba Mari Lenaba Sing da Zeta Kre Haki Wangang kiba sing na phongdona kibada disabled singi oiba tongan ba commissioner ama lehening bagi pama phongdoki disabled singbu awang ba thakta pukana na ba sakana hen ba senpham thadaga dabani makoi bu mana ba mi yeng duna loina bigi dabani haiba wafam sing phongdona ki Minister A.K. Mirabaina Census report ki matungina disabled whatever mioi Manipur da lising kun ganipan ni matakta leiba sigi manungda lising taratar hena disabled certificate pikre wara roba sing su pinana bonari department asina piri bakana sing logduna mateng oina na bona view department asina makata na pik da kudong jaba sing hana dagi hengar halagani haiki Nasigi leiba sonai choinai gaba ai koi leiba normal person amamanga sab manana ai koi competition tawanga mi ai koi su hotna nabadi ai koi na tawgi haina khanba thaba kudinga ngamdaba leiti haise nako chu kari dingamoi ngasimak isai sakoda ai minister oiba ai na sapangam da sei nako yi chu phajaba su na sai
नकोइना सारिबा जगोय आइना हाइबा ngamde सुमाइना आइकोइ नकोइ करिगिदमता वाखन पिथगदोरिबनो नकोइ सुमियोइ बनी मियोइ बामना मियोइ बामनकी फंगफम थोपा राइट अदो नकोइ द कैदोमै दसु फंगोइदबा कैदोमै दसु नकोइ द चांग ताना पिगदबा कैसु लेते tungda tongan ba home sing digi lak pangang sing amadi miyo sing na cultural item sing utpaga loina na department gi makai digi achamba khudul port na sing basing piki Toromasi District Social Welfare Office Bisnupur na susinduna wayam bazar da liba community hall da pangthokre Spatic Society of Manipur ga kusham naduna pangthoki ba Toromadu da Bisnupur District ki District Commissioner Jason A Simre Bisnupur gi Medical Officer Dr. N.Z. Hemant Kumar DIOC Ais Noyon Oinam Nagar Panchayat ki chairperson O Bidhu Bisnupur District Social Welfare Officer Kameshwar Amati Atei Masak Naiba Miwi Kiana Saruyaki Thorom Saruk Amoina Disable Oeraba Singna Zagoyamadi Atei Thorom Kaya Lantoki Thoromadugu Mari Lenina Spatic Society of Manipur Guest Secretary General Laisram Tokendrona Pongdorpada Disable Oeraba Miwi Singamadi Makogi Mama passing da awareness Piduna Makoibu Hena Mapangal Kankan Magi Matokare Disable Oeraba Sing Miam Gimima Nadre Haiduna Hantana Yingbagi Mota Makoi Makoga Chanabasin Pam Amum Piduna Samazida Makogisu Todang Lay Haiki Asia Koigi World Disability Day team say removing barriers to create an inclusive and accessible society for all Haibani. We have kisi am karna focus se koigi inclusive kenose am karna focus tau jabri. We part of the birthday kadam for ki campaign ka function laga. So office ka Thobal Wang Mataba area da Misamani Hakibaki Todok, Bharatiya Janata Party, BJP, Thobal Mandal Yamnakana Yaning the Pongdor Pagaloina, Mihara Sigimatang, the Kudakta Judicial Action Loan Dabi Tori. Manipur Khadi and Billions Industries Board Ki Vice Chairman when a Kalaklava MPCC Vice President SSO Wayauna, Wangway Kendramanung Daliva, Pradhan, Upapradhanamadi members sing Opagi Tormama, Wangway Bazaar Community Hall the Pangtokre, Tormaduda Youth Congress Singi, ICAT Sing Suyantoki. Wangway Block Congress Committee Office Amasu Vice President Achobana Hangdoki, Toromaduda as Achobana, Kanaguma Singna, Congress Party the Yauna Monabada, Nium Jumna Yobu, Manamakata Aduna, Lodam Ashida Kadi Chokona Monabada, Miam the Awareness Kaya Pangtok Lagani. Razwaman Manakta, Manipur Kadi Bawan Ama, La Liba, Sahi, the Singani Trom Duidagi, Hangdok Naba, Honari Haki. Manipur Ram Studio Kadi Bawan, Hangdokuna, Manipur Pada Sinda, Afaba Kadi Bakal Pananda, Shem Saran Dore, Adana, Masida, Apamasida, Kadi, Iferva, Angoli, Adu Nakan, Kam Samsia, Yelling, Kanamana, Isha Pamas, Kalakanda, Adu Turu, the Ike, to one of Mapama, Ali Tampam Budona, see a way. 2013 Ali Fasa, Manpuyan, Kanapon. Moruba Pau, Amukana Pizari. MPP President as Umananda Pam Tadokre, El Jatrana, MPP Ganuba President Oikre. I still be pomming Tabri Sing, Amukana Kunza.